Tuje mu Rwanda abarundi bahahungiye mu murwa mukuru i Kigali ejo bibutse ababo biciwe Bujumbura ku matariki ya 11 na 12 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2015. Icyo gihe igisirikare cya leta y'u Burundi cyavuze ko cyarwanyaga umwanzi kica bagera kuri 80 gusa barokotse ubwo bwicanyi abishwe basanzwe mu duce batuyemo. I Kigali ni inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru. Inkuka y'imisa niyo yatangura igikorwa cy'iminsi ibiri cyo kwibuka abarundi baguriyemo ugwaruka biciwe mu gisagara ca Bujumbura ku magenekerezo ya 11 na 12 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2015. Ku mugoroba wo kuri uyu wa gatanu abarundi bahungiye mu Rwanda cyane cyane i Kigali basavye Imana ko atamaraso yosubira guseseka mu gihugu cabo. Gervais Nibigira no mu mashirahamwe yigenga arimo bateguye ico gikorwa. Turasavye Imana kugira ngo yakire iyo mitima y'abantu bagandaguwe, hama hagisabe n'u Burundi no mu ndiso gukira cyo kuronka amahoro, hama dusabe kandi yuko ibyabaye mu Burundi sasura kuba kugira ngo Imana ariyo mushobora byose ishobora gusabira abagandaguwe bonyamaswa abo uyu munsi batuntujwe no kubona batabuza babo, ariko umunsi ntamwaje abahambwe bicanye ndenga butungane. Iyo misi ntibagirwa kubarokotse ubwo bwicanyi nkuko bavyibuka. Amakambi ane ya gisirikare yarahejeje gutegwa nabo muvugizi w'igisirikare w'ico gihe yise abagizi ba nabi. Aba basore biganijwe rya Amerika kwica batangaje ari uko abenshi bishwe ari cyane cyane ugwaruka rwo mu makartse nka Nyakabiga, Cibitoke na Musaga ahatara amakambi ya gisirikare. Ku bwabo ari makartse yazize ko ariho habereye imyiyerekano ikomeye iyo kwiyamiriza ukwitoreza ikindi kiringo kuri nyakwigendera perezida Petero Nkurunziza. Kubera umutekano wabo twabise Miburo na François turahindura n'amajwi yabo. Aho yinjira bagasanga abantu baricaho babuze bakora bagakubita kandi bakabasaba amafaranga bakabasahura, arankubita jya kurose inkoho ayikubita mu mutwe basobanukira hasi bambwira ingambwa z'abatutsi ninge babeshe ko inkona yaruzwa, ninge babeshe ko igihugu muzogifata reka tubereke. Bifuza ko ubutungane bwokora maze abakekwa bose bagakubitwa intayi mu gahanga. Kwifuza ko ubutungane bwokora cyoco ntawe utacifuza kuko ibyabaye novuga ko bwari ubwicanyi atanuwotinya kugeranya n'ihonyabwoko ryakorerwa cyane cyane abakiri bato mu bwoko bw'abatutsi. Colonel Gaspar Baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi w'ico gihe yatangaje ku radio y'igihugu ko abasirikare n'abapolisi b'igihugu bisha abantu barenga 80 abandi hamwe n'ibigwanisho bitari bike birafatwa. Igisirikare cyamenyesheje ko civunye umwansi yari yateye amakambi yamara kubwo abaharanira agateka kazina muntu nk'urunane rw'abashingwamanza Kavibe igitigiri c'abishwe ni kinini kuruta ngaho. Maître Dieudonné Bashira yicize atwara urunani Kavibe abantu mu nzego zijejwe umutekano baciye birara muri ayo makartier bagiriza ko arimwe abanyagihugu biyamirije ikiringo ca gatatu batema batongora. Hari abapfasoni bafashwe ku nguvu kuri ico gihe imbere y'abana babo, hari na benshi banyurujwe batwara gufungirwa ahantu hatazwi. Igitigiri kiragoye kuko mwo kwibuka ko mu gatondo ka kare imodoka za meri ya Bujumbura tangura gupakiriza ivyo biziga bija gutabwa mu binogo rusange byari vyimbwe hirya no hino. Igitigiri kivugwa n'abantu bari hagati y'amajana 3 n'amajana 5. Avuga ko mu madosiye arenga 2,000 y'ivyaha vyakozwe kuva mu mwaka wa 2015 amaze gushikanwa muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI harimo nayerekeye ubwo bwicanye. Barashoboye kubonana n'abantu batari bake bajejwe ivy'agateka kazina muntu, barabiganira yo babonye bamwe bakaba bafise n'ivyemezo. Hari ivyo twashoboye kuronka twarabishikirije sentare mpanavyaha mpuzamakungu. Twibaza yuko bazobandanya bakabikora ko itohoza ryimbitse abakoze ivyo vyaha bagakubitwa intahe mu gahanga. Kuri uyu wa gatandatu mu gisagara ca Bujumbura habereye imyiyerekano yatumwe ko n'amashirahamwe yigenga akorera mu gihugu.
iruhande yo gushima ko inama y'umutekano y'ishami mpuzamakungu ONU yakuye Burundi ku rutonde rw'ibihugu birimwo uruhagarara, abari muri iyo myerekano bagirije mu ndirimbo zabo abo bishwe hamwe n'abarokotse mu kwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi 2015 ko barabashaka gutembagaza ubutegetsi. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Mukomeje gutega amatwi radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uretse kutwumva ku maradiyo yanyu, mushobora no kutwumva kuri eshatu radiyo yacu voa.com. Ubu tugeze muri wa mwanya tubagezaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda. Wowe washyize urushinge rwa radiyo yawe ku Ijwi ry'Amerika ivugira ku murongo w'104.3 FM, ndagusuhuje kandi ngoye ikaze muri iki kiganiro. Ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda, ugakoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Iki ni ikiganiro kivuga ku burenganzira bwa muntu tubagezaho buri mpera z'ukwezi. Ni ikiganiro gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma, naho njye mugiye kubana nitwa Nishimwe Ariette. Bahaye ikaze. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Kuboneza urubyaro bibarirwa mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere twakwita karemano, harimo urunigi, kubara ukwezi k'umugore ndetse no kwiyakana. Igice cya kabiri harimo gukoresha agakingirizo, inshinge, ibinini, agapira ko mu mura, agapira ko mu kuboko no kwifungisha burundu ku bagabo. Nubwo bimeze bityo ariko buri muntu afite uburenganzira bwo guhitamo uburyo bumunogeye azakoresha aboneza urubyaro, akabiganiraho na muganga uri bumufashe muri icyo gikorwa. Kandi nanone umubyeyi afite uburenganzira bwo guhabwa amakuru kuri serivisi ahabwa. Muri iki kiganiro turaza kumva icyo abaturage batekereza ku kuba hari abatagira uruhare mu kwihitiramo uburyo bwo kuboneza urubyaro, ahubwo abaganga bagahitamo kubikora batabaganirije. Turaza no kumva ubuhamya bw'umubyeyi wabonerejwe urubyaro muri ubwo buryo ndetse nyuma bikaza kumugiraho ingaruka. Turaza gusoza twumva ikimpuguke ku buzima bw'imyororokere ivuga kuri iyi gahunda yo kuboneza urubyaro ndetse n'ingaruka zishobora kugera ku mubyeyi. Ntimujye kure za radiyo yanyu, ikiganiro ejo ku buryo burambuye ni mu kanya. Reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo Ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Itegeko nimero 49/2012 ryo kwa 22 Mutarama 2013 rigena ubwishingizi ku mwuga w'ubuvuzi. Ingingo yaryo ya 7 ivuga ku burenganzira ku makuru ivuga ko umukozi wo mu buvuzi wabigize umwuga agomba guha uwasuzuma amakuru nyayo anoze kandi akwiye ku miterere y'ubuzima bwe no ku bikorwa by'ubuvuzi ashaka kumukorera, kumumenyesha akamaro kabyo n'inkurikizi zishobora kubaho. Umurwayi agomba kumenyeshwa imiterere y'ubuzima bwe keretse igihe uburwayi bwihutirwa, umurwayi yataye ubwenge cyangwa bidashoboka kumugeraho. Ese wowe uduteze amatwi mu kiganiro cy'uyu munsi ubona biterwa n'iki kuba hari ababyeyi batagira uruhare mu kwihitiramo uburyo bwo kuboneza urubyaro? Dusangiza igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi utwandikira ubutumwa bugufi kuri 0728028232 cyangwa kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 0787581411. Wanyura kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram na Twitter, aho wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe maze ukadusangiza igitekerezo cyawe. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo. Bamwe mu baturage batuye mu karere ka Gicumbi bavuga ko guhitirwamo uburyo bwo kuboneza urubyaro biterwa n'uko bamwe baba batazi uburyo bwo kuboneza urubyaro no kuba bamwe badafite amikoro yo gukomeza kubyara, bityo abaganga bakaba babikora batabagishije inama. Ni mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Rugamba Jonathan.
je numva impamvu abaganga bahitiramo ababyeyi uburyo bwo kuboneza urubyaro ari uko babona ibikwiriye umubiri w'umubyeyi wenda ko baba bamaze kubapima mbere baba bazi ibijyanye n'umubiri wabo wenda byabagwa nabi bakaza kubahindurira umva ariyo mpamvu ni imyumvire mike y'abaturage abaganga ubundi ntabwo ari bo bakagombye kugira bagomba kudukangurira nyine ubundi ni uburyo bw'ubujiji ari byiza nuko wabitekerezaho n'ibyo waba ugiye gukora ese ko bakora babyize uje nakuvuga ngo nahitiramo kukugira ntabwo nshaka guhitamo nkahitamo ibitari bidahuye n'ibyo nashaka ariko muganga ko yabyize ntugomba kubisobanura nyine hariho igihe bakureba bakavuga bati wowe turabona nta bushobozi ufite byara bake kandi nawe rero watekereza n'intuza n'imvune n'iki n'ubujyaha byose ugasanga nawe wakwitiramo umwanzuro ahubwo ukagira amahirwe n'ubwo umuganga yakubwira ati boneza uhita umubwira uti ahubwo mwari mwantindi nta kibazo kuko baba babona n'ubundi bushobozi afite udashoboye kurenza aba bana agiye kubyara nk'indahekana bakavuga ati mbashoboye n'umwe gusa nabindi muri icyo gihe impamvu umuganga yabigukorera bwihishwa aba bandi baba barigize nk'indaya muri make ariko natwe urebye ntabwo batugirira nabi ubundi aba ari akamaro baba banga umuntu ngo atayisamiramo ikindi numva kibitera ari uko abaganga wenda babona ababyeyi badafite ubushobozi buhagije bwo kubyara abana benshi bigatuma baboneza urubyaro. Rugamba arakoze cyane kubw'ikiganiro cyiza yagiranye n'abo baturage. Bati hari igihe muganga ababona bari kubyara abo badashoboye kurera agahitamo kubikora atababwiye. Ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango Ejo Eco ukorera i Kigali mu Rwanda ugakoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Iki ni ikiganiro kivuga ku burenganzira bwa muntu tubagezaho buri mpera z'ukwezi. Dusangiza igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi utwandikira ubutumwa bugufi kuri 0728028232 cyangwa kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 0788581411. Wanyura kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram na Twitter aho wandika Ejo Eco mu ijambo rimwe maze ukadusangiza igitekerezo cyawe. Tugeze rero mu mwanya wo kwakira ibitekerezo by'abakunzi bacu. Ndabona Christelle Wikeza yamaze kuhagera. Christelle uraho neza? Yego ndawumeze neza, wowe? Nanjye meze neza cyane. Nguhaye ikaze muri studio. Urakoze cyane. Hanyuma rero ndabona hari ibitekerezo wamaze gukusanya kuri iyi ngingo, reka nguha akanya ubitugezeho. Urakoze cyane. Bakunzi b'ikiganiro mudukurikiye ngiye kubagezaho ubutumwa twakiriye kuri iyi ngingo iri kugaruka ku cyakorwa ngo ababyeyi basobanukirwe uburenganzira bwabo mu kugira uruhare mu kwihitiramo uburyo bwo gukoresha mu kuboneza urubyaro. Nababwira ko ubu butumwa twabwakire binyuze kuri nimero WhatsApp y'ikiganiro ejo ariyo 0785814141. Reka duhere ku butumwa bwa Kirenga Evode uherereye mu karere ka Kicukiro aho yagize ati ku babyeyi bahitirwa mu buryo bwo kuboneza urubyaro hari kuba badasobanukiwe uburenganzira bwabo. Ibihuha bumva n'abantu batandukanye. Rero icyakorwa ni uko buri wese uganye serivisi zo kuboneza urubyaro yajya asobanurirwa neza uburyo butandukanye bukoreshwa, bakanafashwa guhitamo uburyo bubanogeye. Naho Nsengimana Eric wiherereye mu karere ka Bugesera yagize ati kuba hari ababyeyi batagira uruhare mu kwihitiramo uburyo bwo gukoresha mu kuboneza urubyaro baba bavukijwe uburenganzira bwabo. Yasoje avuga ko mu gihe bigaragaye ko umubyeyi yahitiwemo uburyo bwo kuboneza urubyaro ababigizemo uruhare bajya bakurikiranwa mu mategeko. Naho Nzambazimana Tereso ruherereye mu murenge wa Gitega yagize ati habaye abaganga bihariye bahora ku bigo nderabuzima n'ibitaro byafasha ababyeyi kandi bigatanga n'umusaruro, kuko abo baganga bajya baba hafi y'abo babyeyi bakabasobanurira neza ibijyanye no kuboneza urubyaro. Dukomeza, Theogene Gasasira we yagize ati umubyeyi wese agomba kwihitiramo uburyo bumunogeye yishimiye butanamubangamiye. Dukomeza, Ntawumvugiye Augustin we yagize ati bamwe bavuga ko kuboneza urubyaro ari icyaha bitewe n'imyumvire, bityo bakabyara umubare w'abana badafitiye ubushobozi bwo kurera bigatuma kwa muganga babahitiramo uburyo bwo kuboneza urubyaro. Yakomeje avuga ko hari n'igihe biterwa n'ubuzima bw'umubyeyi.
ati urugero hari ababyeyi babyara bigoranye bafite ibyago byinshi byo kuba bahasiga n'ubuzima kandi bikagaragara ko bagifite ubushake bwo gukomeza kubyara. Ati aho rero hari igihe bamuhitiramo uburyo bwo kuboneza urubyaro. Niyora Emmanuel we yagize ati ababyeyi ntibarushaho gusobanukirwa uburenganzira bwabo kuko bahura n'ingaruka zitandukanye ziterwa no kuba nta makuru ahagije babifiteho. Naho Uwera Donata yagize ati serivisi zo ku mavuriro zishinzwe gufasha ababyeyi kuboneza urubyaro bajya bakora ubukangurambaga ku babyeyi bagasobanurirwa neza bagahabwa n'amakuru meza kandi yizewe. Tuyizere Seti uherereye mu karere ka Kamonyi we yagize ati igikwiriye gukorwa ni uko ababyeyi bajya bigishwa ibijyanye no kuboneza urubyaro mbere kuko byafasha guhitamo neza uburyo bishimiye mu kuboneza urubyaro. Nawe Uwamahirwe Georgette we yagize ati kuboneza urubyaro umubyeyi agomba kubigiramo uruhare kuko ni uburenganzira bwe, aho usanga amadini amwe n'amwe ashishikariza abayoboke gukoresha uburyo bwa gakondo. Ati rero icyakorwa ni ugusobanurira neza ababyeyi bagana serivisi zo kuboneza urubyaro bagahabwa amakuru ahagije n'abaganga babishinzwe. Namwe mudukurikiye mwakomeza kudusangiza ibitekerezo byanyu mwifashishije nimero ya telefone ngendanwa ariyo 0728808322 cyangwa se kuri 0785814141. Ndasubiramo 0728808322 cyangwa se kuri 0785814141. Iyi nimero mwayikoresha no kuri WhatsApp. Nge twari kumwe na Christelle Uwikeza Ariete wasubirana ijambo. Ndabashimiye mwe mwese mudahwema kutwereka ko mudukurikiye mubinyuza mu bitekerezo mudusangiza. Ikiganiro Ejo mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda ugakoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Iki ni ikiganiro kivuga ku burenganzira bwa muntu tubagezaho buri mpera z'ukwezi. Dusangiza igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi, utwandikira ubutumwa bugufi kuri 0728028232 cyangwa kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 0787581411. Wanyura kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram na Twitter aho wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe maze ukadusangiza igitekerezo cyawe. Ubutumwa mukomeze mubwohereze turakomeza tubwakire. Tuzaboheraho mu kiganiro cy'ubutaha. Hari bamwe mu babyeyi b'abagore bavuga ko muri gahunda yo kuboneza urubyaro nta burenganzira bahabwa bwo kwihitiramo uburyo bumva bubanogeye. Uwiduhaye Francine ni umubyeyi uri mu kigero cy'imyaka 28 utuye mu murenge wa Byumba mu karere ka Gicumbi. Avuga ko abyara bwa mbere abaganga bamubonereje urubyaro bakoresheje uburyo bw'agapira atabizi, nyuma bikaza kumugiraho ingaruka z'uburwayi. Ibi akaba bigarukaho mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Nkurunziza Pacifique. Reka tubumve. Naratwise ndangije gutwita nyine tukajya tujya gupimisha bakatubwira ngo tuzaboneza urubyaro, ngo habaho inshinge, ibinini n'agapira k'imyaka 3, ak'itanu n'ak'icumi. Nuko bakatubwira uti se nkawe nurangiza kubyara uzakoresha kahe? Narabyaye mbyara neza, ndangije kubyara barambwira ngo ngwino hano, ndagenda. Barambwira ngo bagiye kuntera ikinya mu kaboko. Ngiye kwa nyine ari ubwa mbere nari mbyaye, sinari nzi ngo nibyo bagiye kunshiramo. Ndaryama nuko bakashyiramo ariko ntabyo uwo mwanya ntago nabimenye. Ndataha ngeze mu rugo ntegereza bya bintu ko bizaza ndabibura. Tujya mu isoko nyine abona ni sosiyete turaganira bavuga ukuntu abandi bari mu mahonapo. Ndavuga ati ngiye naho napombamo ngo katurebe. Ngira gutya akaboko ngo dukandeho bakanda bambwira ati yewe harimo nk'agapira k'imyaka 3.
ndavuga ati mana we, ati sinarinzi yuko karimo. Bakimara kukankiramo ntabyo narinzi hashize nk'ukwezi, ako nyine umutwe ukajya njye noneho makane abandi ngo simba murona panga ati katurebe nyine nuko bakadushyiramo kwa muganga batatuganije, ukumva barakubwiye ngo ni ikinya. Yaba bahite shamo umuntu akambwira ati ngewe wenda mu maka 5 cyangwa 10 nango ugatangira kuri ibyo binini. Ariko kwa kubona abakobwa ngo bari kugenda batwara amadari benshi, nyine barakujijisha bakagukubitara akantuza akakubwira ngo ni ikinya kandi ariko agushyize. Ubu nibwo wenda nzaba mbimenye, nzaboneza ko zakoresha 10. Wowe ujya kwa muganga kubyara no muri gahunda zo kuboneza, gahunda yo kuboneza nta burenganzira wayigizemo? Ntabwo nagize, kuko iyo mbigira mba narahisemo. Sinahisemo rero, nararyamye numva bagashyizemo ntabizi, bambwira ngo ni intuza, ngo ni ikinya. Ubwo burenganzira subona bukenewe? Burakenewe, bazajya batuganiza, baguhitishemo, bakwicaze n'umugabo wawe. N'ukuntu umuntu aba yibaniye neza n'umugabo, wenda baba babyanye nka 2, wenda umugabo ari we ushaka akaba ari we wanafungisha mukibyarira abo ngabo. Ariko ntabwo baduhitishamo, ugasanga ntabwo nk'abagore nk'abarenze 10 bagenda basamira mu ntuza mu dupira hano mu isoko, nyamara yarahisemo yafata n'urwo rushinge cyangwa ibinini nangwa ko ngako k'imyaka 10. Ariko ntabwo batuganiza, bazajya batuganiriza. Arakoze duhaye Francine umaze kudusangiza ubuhamya bw'uko yabonerejwe urubyaro nta ruhare yabigizemo. Ikiganiro Ejo mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda, ugakoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Iki ni ikiganiro kivuga ku burenganzira bwa muntu tubagezaho buri mpera z'ukwezi. Dusangiza igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi, utwandikira ubutumwa bugufi kuri 0728028232 cyangwa kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 0787581411. Wanyura kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram na Twitter, aho wandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe maze ukadusangiza igitekerezo cyawe. Reka twumve indirimbo Kanisa ikunzwe n'urubyiruko muri iyi minsi.